The motherfucking Eagle Double G. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Asti. Asti Julian. Iya. Juliandi nya. Juliani. Langsung Jadi kebetulan kita dipertemukan di Instagram. Ya di Instagram. Terus di Let's Cafe saya kerjain. Dia culang cileng lagi makan gitu apa. Dan sekarang ayeuna orang jadi pefotoan. Lain jadian ya, jadi pefotoan nanti baru. Jadi ini baru pertama kali dipoto kayak gini, pefotoan. Mungkin sering selfie mah. Tapi yang kayak gini mungkin udah berapa kali? 100 kali nanya. Baru satu kali. Baru satu kali. Jadi masih belajar. Ya wajar lah kalau misalkan ada aku sedikit, mohon maaf, mau lahir dan batin. Instagramnya apa? @astijy_. Oke. Dan sebelum itu saya akan mengasih challenge ke Asti. Sebutkan cangkir cengkeh kencur sebanyak 5 kali. Cangkir Cengkeh. cengkeh kencur. Oke. Siap. Dihitung ya. 1, 2. Hadiahnya 500.000. 5 kali kalau misalkan bisa 5 kali berarti lulus. Oke, siap. Cangkir cengkeh kencur. Siap. 1, 2, 3. Cangkir Cengkeh. Cangkir cengkeh kencur. 5 kali. Cangkir kencer. kencer maksudnya. Cangkir cengkeh kencur. Cangkir cengkeh kencur. Cangkir Cengkeh. Oh, ini sih guys. Oke. Udah lulus ya. terus. Oke, 1 kali. Anu kadua challenge-na sabiru nepikeun ka 10 biru. Sabiru Sabiru nepi ka 10 biru. Sabiru 2 biru 3 biru. Sabiru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru. Sini terus. Sabiru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 8 biru. mungkin itu sangat sulit kalau misalkan nggak terbiasa. Harus terbiasa, pasti nanti terlatih. Dan si jide ini aya anu rada susah teh. Sagelas nepikeun ka 10 gelas. Sagelas 2 gelas 3 gelas 4 gelas 5 gelas 6 gelas. Segelas 2 gelas 3 gelas 4 gelas 5 gelas 6 gelas 7 gelas 8 gelas. Jadi terakhir biasanya kalau misalkan 9 gelas 20 biasanya kayak 9 gitu. gelas 9 gelas 20 gelas 10 gelas. 10 gelas. So ulangi. 1, 2, 3. Segelas 2 gelas 3 gelas 4 gelas 5 gelas 6 gelas 7 gelas 8 gelas 10 gelas. Jadi mesti terbata-bata, harus terlatih. Itu biasa latihan beatbox kok kayak gitu. Iya. Oke, thank you. Nanti saya belajar beatbox biar bisa. Oke, nanti itu aja di YouTube channelnya Klub Suuk. Nanti dimasukin ke Klub Suuk. Oke, thank you. Dan jangan lupa bagi kalian. Wah, orang ieu. Dan orang iya. Aja. Itu jadi wah euy ieu di kasola. Arek muji yo fotografer urang. Puji urang rek dibaca. Sagelas nepikeun ka 10 gelas. Sagelas 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas. Sagelas 2 gelas 3 gelas 4 gelas 5 gelas. Sagelas 2 gelas 3 gelas 4 gelas. Itu bisa ya, coy. Cangkir keceh kencur. Oh, cangkir cengkeh kencur. Cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur, cangkir keceh kencur. Jadi kenceh anjir, ese tapi bisa. Dan ayeuna urang arek mere challenge ka pacarna Neng Irni. Ya, sate namanya teh Kang Aden. Oke, Kang Aden belah dieu euy. Backlit. Oke.
Sebutkan cangkir cengkeh kencur sebanyak 5 kali. Cangkir Cangkir cengkeh kencur. kencur. Sing kenceng sok. 1 2 3. Cangkir cengkeh kencur. Cengkeh. Cangkir cengkeh kencur. kencur. Cangkir cengkeh Cangkir cengkeh cengkur. Kencur. Cangkir cengkeh kencur. Cangkir cengkeh kencur. Cangkir cengkeh kencur. Cangkir cengkeh kencur. Taluk. Taluk ayeuna hiji deui. Sabiru nepikeun ka 10 biru. Sabiru 2 biru 3 biru 4 biru ke 10 biru. Sabiru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 8 biru 8 biru 10 biru. Oke, lulus. Lulus. Dan ternyata ieu salah sahiji anu lulus di daerah ieu tuh. Kabeh tuh lulus kabeh. Yen ieu lulus pacaran Neng Irni. Oke, nuhun. Siap ke asupna channel YouTube Dina Klub Suuk. Nuhun. Oke, ayeuna urang ngarek ngeprank deh. Challenge Neng Irni. Tadi pacarnya lulus. Ayeuna Neng Irni lulus. Sabiru ke 10 biru lulus. Ayeuna kemarin ingat kan cangkir kencur? Ingat. Tok, 5 kali. 1 2 3. Cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur. Asik, lulus. Oke, lulus. Hiji deui. Anjir 200.000 emang. Sagelas nepikeun ka 10 gelas. Sagelas, 2 gelas gitu. Nah, nepikeun 10 gelas. Sagelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas. 17. Tok, 1 kali lagi. 1 Sagelas, 2 gelas, 3 gelas. 17 nih. Balik lagi. Berikan deh 1 2 3. Sagelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas. 13 ya. Itu nggak lolos, berarti 1 lagi. Sabiru nepikeun ka 10 biru. Sabiru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru. 6.000. Lagi 1 2 3. Sabiru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Di mana kencang? Oke, thank you Neng Irni. Jangan lupa di follow Instagramnya Irni. Irni Sri Puspitasari 23. Oke, thank you. Dan jangan lupa follow Instagramnya EP Kopi Pahit. Aina iya fotografer aing. Tuh bisa dia kan nyerah. Oke, nyerah.